Menteri Katanat Arts and Culture bat kemiru ya ke tourism haringkat lang bat chairman ke MTDC bat Menteri Barim ke Arts and Culture ubak Sanbor Shulai haringkat lang bat ki head officer ki engineer ki laklit banjuriep ya ke Rabindranath Tagore Cultural Complex ke badan Masenda bat ke State Assembly ke Baharilbong Shillong haringkat lang ya ke Surak ke badan hakane ke kompleks. Kajing temu jong kene kajing juriep ke long banchna ya ke museum ke cafe ke parking lot ha ke juk ke port ban benaru ya kene ke caka kum ke heritage building ke bau Rabindranath Tagore ulasa ha kene ke caka ke balap palat sparks nem ha ki port bau Tagore ula wan Shillong. Ulaong bakane ke projek ke balak stang da ubak Sanbor Shulai ha ke port bau long Menteri ke Art and Culture menta kalapoi ha ke kerdan banjam sekman pat ya kene ke kam kan long hapok ke jingpit jong ke Art and Culture bat ke PMC bat ka HLCS bat kene ke projek lamang kumba khatsan klo dengka ke basa menta kalong ban bukno ia umau nong rim ha ka khandai terik ubnai leber ulai turu baya ka tender la depcot bat de jing IT bat pentai ke kam kelayai bat ai ke kontrak ini lawan ban jungo ni kong shwa ya ka proposed Tagore Cultural Complex kabadan Masenda bat ka building hakaba ka State Assembly kadan yang minta support kepada Department of Arts and Culture di ya kini ke Cultural Complex kadi ke ba Menteri Pak Sanbor Shulai hakapor Preshitom initiate bat mentang lapoi ke stage ba in penyak cakmat kam apa jong kajing baik jong ke department kejongi tingkat buat kene ke PMC ke project management consultant HSCL dia kene ke project kan poi kumba san kuror buat ke kentopru ya ke surak jong ke bilubi ke bayak na marsenda jong ni ke cultural complex ni Ainam ya kini ke kompleks Tagore nama ulasa hakate ke Ïingsah bat ke lade ke heritage building ke balap sparks nem Tagore lawan Shillong laisin ke donru ke kamera bat ke jintia apa pendagam bat ulat ru ikut ki jungu lightly hang ni hanang ba Shillong jadi sotonat ba kani ka kam minta ka sngi lala bannya benbek bangin bu ru yo mau nong rim foundation stone haka khandai tarik jom ni nai banwan Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center